Mrem na say Mike asem no kan me hu say ohene nana bi so wo fom ono so keka asem bi wo ma me nkyere mu ha Dr. Alhaji Mahmood Bawomi aba bi o free ne region Savannah region na wo hwa abato na ye to ye na Savannah region 2024 Savannah region any region a ye vote ne increase ye ne course suru yiye per ye data ye as compare 2024 elections to the previous ones no Savannah region Dr. Mahmood Bawomi ani krom ne region no North East and Savannah. North East na ye vote no course suru nti ni kromfo de omoto man no pa ni kromfo to man no wo sa upper east wona wo ho ahwani wo kan upper east wo ho na ofiri mon check mo niema yie ene Ashanti region so okay na membra masem so onze na kwasi dua ka asem bi se Asantefo no eye ongwe me de me ye ochi ni mum but de me hu ne se Asantefo no wo hwe or corona the same. Suame roundabout. Interchange, you know. Biggest problem. I wo no cross answer no and then put them person ki be discuss no sabri am enema aye we no. Etia no say wo kokro bi so na evans wo kwaya ade ama obi. Na wo ni nipa no wa misa na ade nipa ni hia no wa anya wo ye foforo ma na still enso na niu. Kwan no ne ade ne ho ahwani ne it could be say wa ye ni nyina amomo. But yes, so sa ade an interchange no awohwa a major concern of nkrofo mu use sa eho omo mu use so doors because so am interchange no was center no ho nam efa ko bebre so wuduru ho a wugina ho chebro so enti eno ne niema na nka omo hia omo pe se nkombe ya entimi amasa na nso ye so omo bo se yenim so omo de omo na omo aba no omo kura yen NPP nti yen so next NPP administration no next NPP administration so be kwita wo omo no omo kwita omo ye bibi na ankoye omo fanche no omo hu se party no eno ne ade ebetimi aboa aboa Ashanti region obi antimi mo omo yen ya NPP for na ebebo omo bibi ankoye omo fanche na yen koye nim na wo hwe se de na ye ka se sedu no ene na sefo no eno de eno kro 2016 2000 and friends 2016 elections no is right you say na right so am dem abre eno no na sedu ne sa kumase quote im friends bien kan say bad boys almost our boys no mu nyina we ho spiritual no ne sedu no ne we omu nyina free yensa enam niema bia ye na ankoyie because so be the name kwato ho no musa boys ni nam no mo yes ade na wo se yen so ye hwe omu yie ye ntimi ahwe omu yie a omu ko free yen say ne omakodi NDC na ye nim se ye to abani wie ne 2 weeks ne ye Dr. Alhaji Mahmood Bawomi ye next target no ebe yes ai ho no no ne akopesa boys no ne ne omakasa because omu nimu a enye ye said the Ghana politics and it's and he has uncle for the back na omuka Delta Force ni Oze. Tena omuka Delta Force. Ayo. Omu nyina fifiri mu kọ. Nti yesra omu yenim se ye den ya mpanyifo se achia emu ye dese na bebuo bia. Enti ye behwe kwan mpanyifo no behwe kwan no mahu kwan befa so a. Omu besa de omu aba na ye benya bi krampo ase aka ho. Ni nyina ye nema ye be put in place. Me gidi se me ka se ye be put in place a na se NPP nyame Jollof. NPP be put in place a omu be hu kwan on be fa so omu be ye omu niema bi ankoye ye ditum niema bi ankoye ba sa niema na ankoye ni nyina mpanyifo be ye ho correction na ye de da ato ne da pepepe na wo hye kaya yofu asem ya na win with Bawomi eken kaya yofu asem yi de Dr. Alhaji Mahmood Bawomi o se de bia me kase wono no wunya obi a oye ukrom ni na sebi na dwene mu do na wabedi ade wonim kwan obefa so and the man is so intelligent say wonu ahun say abonten na amoda no adwuma na amoye no nia amukura mu no any future enti ye bepe future de amamo ema omu di bi mu kototo adwuma mu ema omu pon omu hototo so yi machines ni ade ma bi mu eye wom kama ma esi hostel ma wom a no munya baabi da
because na nkrofo repu omo ne nsem a ensem fata omo go through nyina na enye Dr. Mahmoud Bawumia beso omo obo asa nkrofo edi omo free sa o ha wo yi nyina mu me de me fan hye omo nkase omo bone because eden ya me gidi se ebi so to ma yen na ye dodo na Ghana senka kayofo no nkwa akra na anto ama ya senka ye lusu Ghana for dodo na no e na anto ama yen nene dodo na behunu se debi omaye mfonso ombekọ omachi akofa fi se ne musi dollar aba 9 se dollar aba 1 po 1 na se yesi wo ba nko school ni enkodi ni turum na se yesi wo ba oni oba nkoda na se no na wo pede a ene na wo awujejireje wa bra ba obebo na asase so na ase na se ya ni nyina achi na dollar no so amusi e ba form no still ni ma ne boarding enti se turumu no me de connect ma dollar no fa dollar na amusi atia kwofom no fa kwaji turumu ma oba nkwadi ni turumu ma oba onkwadi ni turumu ni se wa be manage economy no still with the dollar na e wo form na amusi single hwani no ukwadwom aniema board ni sene time na akufu ado ene Dr. Bawumia to etiso no nti mfaso be na wo so se oba tan oba wo ba na okra do be ko school no wankosua de papa bia na ma ni ma eda mema ni mema eda eno no mu kosua edia na wukoya na wo bai wo se nipa na ne wotinga na ho no wukoy ana wo bai se de woto abade o madachi ekoye ye no ana sai na usifa pe wo ho nye sei ne ye pe ho ye de ye nim se nyamemre ne mrepa NPP ye na ye ba oman ni ma ye tibi bu oman ema oman no so ani eye niema 1 or 2 bi ene kuti ayen ena titiru ye yen ye primaries ayekoye nsema kesi ekeka ya ekọ krashe bibia amwaye ema ne koba ase na minim se inshallah 2028 saba we ne de ya fawie next week de ne ya fawie se ye focus na akra no 2028 ho no ene focus wa ye nim se nyankopon adom inshallah na omko sua nyansa na omsamra biem enti obi a ma obi hunyo obi mobo na se ITBGTQ++ no John Dramani Mahama onu akasa no na yonko pa ya turumu na danfo odo yonko brebo woni na dampa so twa mfonyini da asam wura fi ameka mu enti mu mane nyam nwanwa na mo ye ka kire mo se Dr. Alhaji Mamadu Bawumia nyansani kukurodurufo a wono ye moslami ni asade we ye moslami fo achiwade ye haram e de man kramofo esom kramosom Christopher bi ye wa asofofo ibi omo ye turumu wo Ghana me say ye wo bishops omo ne mema na da so they are not going to talk against it. It's say John Mahama say na ye nchire no school a mo ma ne nyam wanwa e betie sikuranim if so mo kwa na ye ka say wo mo fo ma dwe nchire mra no obi antimi amie na no silence means consent e kire fe John Mahama ne na ban yi no wo mo fo aso etie ye Muslim akufo na ye turumu na mapam no enne Mahama aba onye turumu Sam George ye no se football ejira sempio so kansema kase ade bi fra Dr. Bawumia nyina me se nyame betua Ghana ka se de Israel for bre ya so yiri fa wo mo no sa na nyame de ayi ye friend say NDC ebe ye Ghana for di e kan any the Mrs. Me mama na win with doctor e kan say am form nyina so but the American say mesha say free Ashanti region ni NPP say e ka say Ashanti region e ungrateful. I mean the American say Ashanti region pen e ungrateful to the NPP e the entire country. So what I say now me can say obi ana odi social interventions policies be buy be bo obia say found say we green and say blue and black now also umpe no or any time input want me and snake LGBTQ+ ankora ye kalikolomu na say de mumu say onu ni ajenkwa no mo aba na say sa mo ajenkwa no mo aba na wa be snake akora ye kalikolomu a nyankopon na ama NDC NPP for akọ position and all the NDC abase na be Ghana for be hu han no say dem ka what ase enye Kumasi pe na aye ungrateful but the entire country na aye free ho no na ma ya call Harry na Edwiso
okay, say obi make a statement time and I appointing say His Excellency John Dramani Mahama is setting up to a failure. Yeah, to fail. And no na bim no. Yes, and no na bim no. Because DMBI Dr. Mahmoud Baumia or no oye kremuni aye di ni bedjina ye. Ni krum fo na eyi ni ma omo anto amano. Ni hu onu a anka NPP eda na kuma so akobe. Correct no Mr. Correct no Dr. Baumia Omo mate but me can in general terms say one say me ka say ni krum fo ana me pa kire say e bia one ma oni omo wo lisu esum fo no. Wrong. Anya no correct that say ni krum fo anto amano. Enya say ni krum fo particular na me kan o. Aha. But me pa say esum no anka yes anka omo no be fa no so say o at least o man no hu do that's the first thing niam bi wo ho a onfa ma be frafra ya monyo so mti say ye LGBTQ+ ya omo da ko rara ye kalikolo mo a nyame adom opposition fo akoyi omutui on say this ni bia nka ho asem o e say no do omo ya no so omo defend yeah na ye san a nyankopon de kire Ghana fo nyina me ntina me ka say acha me ka say we mu na ungrateful to the NPP but nyankopon sign a ori kire Ghana fo ade na say nyame ya do na NDC samba back bio NPP samba back bio ma na Ghana fo ye de asun ade na ye hu papa no say ye hu han ni papa no ye de na anim dada but omo ana omo ma krofo be raro omo temu amu dani omo adwen e de aba no komo omo no say omo hu de ekọ na nka de ntina say Ghana curriculum na ye chiro no say nye back for na chiro say committee enti manya ni tempo say asofo bebre wo sa panel no so a oh yes omo everti yes omo verti ansana omo agi atum NDC NPP time an kan me kan me chiro say anka omo ka sabre ya so nkwa didi e wo man mu NPP time na sa de we buy ya ka obeti de yenti oho na me de ka yofo ni de se na me kan no we wake up call mom next time bi omo kwa akoto aba on beto ama aban papa ai on beto ama aban papa obi onu dwun ho a ono a kire okaka mo ensano adwuma osi ompe na mama obi abedada mo ani nkukọ kitinkitin ni de keka ho na makoji aban papa every day onu odwim ho no nsem na mo de amade mo pe a enu nsusun so na nyina se okomfort krom na ohye bo se anaso ohye nkom se krom no be bo a se bo a nyina yetim ahukira ne ba enim NDC na enim NPP enti win obi a ye nyina ye fa nto ye ho fo mame fensi a na obi so nto aso yo me da say man haja Jollof voice me pato making news about the say mba adia any say NDC for be akochi fancy comedy ebunu video no just seen the video for the first time they said they claim to be national security so I'm just seeing the video for the first time akwati na abono daben asem so why den so until hospital say national security and as I say so voice of nsawa musu adwane o yo ma ya befa yento ma pefra na ya be di oman no so na ba bia e was a doctor di oman ni dru wo de adu yentimi manyansa we enko waste yentimi manim die we enko waste de ye hwehwe no yensa beka e wo ye party no the voice be part of unsa aka no video no hwan ni no akola no me my confused kura me wen nti say no omo se den na aye no I must say can I say let me use my back camera maybe and omo se wa aye den I say this for the omo yan send the mommy omo se wa aye den Roxy send the mommy wo me just okay so Roxy so send it to me you me anhwe maybe okay mommy yi fet na they say na omo se wa aye omo den to akotena Togo edi asam kura edi na ndisi fo yiye na mo de mo ka say ndisi omo dwen ho akosia me hu so de asende me
Hey, na den na ekoso ukuru we ni mu na. Nti fancy comedy onye omo body. Na you say ma hu pa akosi a. Hey. Oh, what are they? No ayo omo den a. Oye den. Say den no ye. All right. Politics here, say the politics Why here, say yeah, them who say? more say more show who ye pow. Now the crofo ye de. Easy. But now na me yam sheshe me ma mo pow no kru ni nyam Yeah, no to kru I sample forgot. mo fi akonya we so a enipa ni ahunto. Abusuefo mamofo awudifo NDC fo yi. No, what's me yes, I say na. Eba,